Kubor nag-shlem jong unong san hima. Bangladesh, yung nong Pakistan, yung nong Afghanistan, ubala patch nong sa India. Naman hadu mo ta kini kim pala manong bigilong kinong song nong jong India. Kadon ka kenon pala manong price nong jong India. Naman ta wanra nang mga balpunong iki di price nong jong India. Hado banong bakanun trikam aming hadia kamon iu pan perlat. Lada ke Asam kalau ngin pentri kampura uhimda biswa wong ngin pentri kampura ya ke siye kapmut ngin itu ngin pelong Traishnong ngin pelong nong India nong Asam ya kita ke nong Bangladesh kita ada pet kita ada Asam kita hatolah mangi menta bakang bagian wan Meghalaya dan ain menta manong yaki bagian day banwan Meghalaya apa tidak day kita Traishnong jengari India irma bakang kekumur pinong bagian mereka Meghalaya Bat syushu hatong itip kat numut kita kinong Bangladesh kita ada pensi India katong ke Cimatai jong Abul Barkat u professor jong ke Dhaka University ubadai hakat economics department wang bakatong ke Cinglom jintip dan ke study lalap pa kinong Bangladesh kibala pensi India tang hapre muslim kat kenai sepa anrup saw hadu arja kat lai kila don hadu katway point lai million Katway pen lai million kila depet. Kababut kanu shispa kat lai lah kila depet India na Bangladesh. Tang no snem kat lai spa grusaw harus snem arjar kat lai. Nginginon kanu lah pengajak tu tang kat sang lagi nginginon. Delano himanda beswa pensyong iki sejaka kaput ngidang longsho banyak keren. Namar betang ngidon kamban pa yung niyong nangalam cini sepok parlemen punya side apok parlemen batin ay de China yangi habaji pentrekam yang kena kasi kata kena wei ke pang keban ngidon kamban pa yung niyong nangalam Talong dapat kongsan namar kata kau bangin sutu pangani election MP kalau betul kam bangin mi pat pa ngiri ban chip ngiri ban pa yung niyong brio bonne punya side ya kan ikat jing ma kaba ak ini namar ta ko ki pat ba kay ke baca minta ke BJP ke LAU ke Krisyan ya ke NPP hakan ke MP election country ban punya candidate dalada pila kentai ya ke BJP lari yang baga BJP kamlong temut ke NPP kamdai banlong lari yang Krisyan ya ke NPP banyang bagi persya yang ke BJP, kapeni bagi suntuk bagi kai, bagi perhat, kopi pat bawe. Ndai langan apa kini kini kiseng. Iba mi haka kerteng juga RDA bagi pun, kalau ngide kiseng dulu. RDA kamu kecil terlang hati ke UDP, partai HS PDP. Kira lihat cuba dalam peki ye terlang ye tuli. Hai kita kecil tuli, apa kia kali jongga HS PDP kimjulek petang kau ikut meeting dulu. Jongga RDA. Bangi tip syai, begini, kimi sekma. Nada day bangai jing kray sitom, kecil teli kau sisa kau basut. Kim ada bantu tiak, bantu dam, bantu istom atau potong arti, neki simi ban penbi yokai. Akam day tak kata. Ki kren persya yang ke BJP hana, ni persya yang ke Hindu twa ideology jong ke BJP. Lalu persya sisa tengah terang yang ke sorkar. Kesorkar MDA jadi bertahan dengan BJP, dengan NPP, UDP, HS, PDP. Kau kita ini depan ini kini baru. Kenang bangim syah penbi, oh bangan susno bangan UDP, ngan kersan bangan keseng dulu. Dah perkap hasya bikin orang laga UDP jadi sisa yang keseng dulu. Nama kita tu kecil seng dulu copi. Kan lenai lah tapi tangdon agak seng HS, PDP. Kan lenai lah tapi tangdon agak seng UDP. Mino ringkat kata seng. Bat kata minsim it seng dulu wangken baka voice of the people party nin yak sisa kata nongem jong ka seng dulu ka seng trairi ka bapaka dalong ka basno lingo kita kam begini ki seng dulu Henry kisha yang ulat kongren hindi apo assembly kipen penbandingi wa persya balingi persya kamar kani kam de celah kren hindi Bagaimana kai kakot an kapag penyat tata kakot kapag yung rule book kapag penyat hapo assembly rules of procedure and conduct of business in the assembly kala kren shy the rule of Abu Pra ba mla
ban perengkam lega wiki tin lai nak tin thareng hapo assembly kadi gaji penkenyan kadi gaji nyoba yendai ban kret bagi nangalam kijingi kiba stang mania ki bagi nyoba elaga jong kecela ki stang nama gaji persyang jong ka sorga rasam ban perong ya tin asmis ka tin thok ka tin tar tang nama ka tin stang pok gaji ki bagi nyoba elaga jong kecela ani don pok letei badai kini sejong madu prestun ngatrai lahap ekran hindi mengiboro. Jadi begini kiim hana tu kan hiyo posnya mensua bekelam. Ngira hap ekran hindi, ngira hap ekran asmis. Nomor kata kalau akeleng kiri juga persen. Kira sibun di chat bener. Bagi chat bener kiburam elaga jong ngertiin, elaga jong ngerupamem bakum tak ter. Kani ketika rikinti kejongi, kamu play ulah ayengi. Kinaga kita nyala kejong dari kenci belacek kum kinaga. Kimizo kita nyala kejong dari kenci kum belacek kum Mizoram. Ki Manipuri kita nyala kejong dari kenci belacek kum ke Manipur. Ki Asmis kita nyala kejong dari kenci belacek kum ke Assam. Ki Bihari kita nyala kejong dari kenci belacek kum ke Bihar. Ki Tamil kita nyala kejong dari kenci belacek kum ke Tamil Nadu. Bakini pakai begini. Kiwi bagi it yang kata akan hukum tim saya one day wadi ke Supreme Court bagi dia persya wadi ke hukum jong ke Supreme Court. Kaya macam hari ini kita senam. Kalau jong ke tu ke jengkang jong ke Supreme Court yang ke way nak ke culture ke hukum yang kai jong kita kinong Tamil